Game 2 sa NCAA Juniors Basketball Finals, masaksihan na ugma live sa GTV. It's just maganda nila Letran and hats off to them. They got this game 1 and yan lang, we'll just go back. Mao kini ang giluwatang pahayag sa head coach sa Perpetual Junior Alta suman sila gipildi sa Letran Squires sa Finals Game 1 sa NCAA Season 99 Juniors Basketball Tournament. Dikit ang ilang dula sa halftime pero nabiyaan kini sa defending champion pag-abot sa third quarter. Kini ang unang higayon nga makasulod sa finals ang Perpetual Junior Altas. Samtang ang Letran Squires makigtigi alang sa ilang ikaupat nga kampyonato. Nagkulang po kami sa communication po talaga. So nagkanya-kanya po kami, so hindi po kami masyado nag-trust sa system. Lumabas po kami sa sistema namin, so babawi po kami next game and hopefully maayos po namin to sa ensayo. We just need to regroup lang. And I believe that we just need to go back to our fundamentals. I believe the boys didn't play yung ano talaga kanina, but I believe that we'll just go back in the next game.